Nasumayelele mali. Nasumayelele thona. Asifuna abantu abaqhawe. Kodwa sifuna abantu mali. Sifuna abantu mali. Abazathi siyafuna. Sifuna abantu mali. Abazathi siyafuna ngempilo zethu. Sifuna abantu. Abathi sidiniwe sizinto. Sifuna abantu. Abafuna ukuthi bewona lemizwa lesiphetheyo. Ifuna abantu abazosimaneka. Ifuna abantu abaqaniwe. Ifuna abantu abaqabile. Ifuna abantu abalisathini bakishabathi. Ifuna abantu abathi siyasavela. Ifuna wena. Siyavuma ngempilo zethu. Kanti ivangeli kaKristu mna. Hallelujah. Shayela umoya ngcwele izandla kubancane kakhulu. Hallelujah. Yabona kulanjiwe ngokudiniwe yabozakala sebezamla. Ayivele sesiyekele iservice sidibane late. Uthini baxandi sesivele siyeke. Singayeki. Hallelujah. Hallelujah. Cela uhlale kulena ngeimke. Keyboard. Hallelujah. Let's start in Timothy. First Timothy chapter number 3. First Timothy chapter number 3. Sifunda nje uverse number ezibhala kakhulu. Amen. Utata esuka ngaphambili ethethe konke sengikulela uThixo. Ndichukunyisiwe ngamazwi ebethethwa ngumama ebekwenza ngapha ngaphambili. Uyisethe nje kanjani ukhangise ngezinto. Hallelujah. Ngicela ukuthi lokho. Hallelujah. Uthi umama into eyamsizayo imfundiso. Hallelujah. Imfundiso. Ibandla linexanduva elikhulu lokufundisa. Hallelujah. Ibandla linexanduva elikhulu lokufundisa abazalwane. Hallelujah. Xa simiyapha ngaphambili uyabona pha eKapa makhulu mamthwali ndikhonza nabantu abatsha abaninzi. Naba ngaya pha kuphethe abantu abadala bambalwa pha. And xa ufuneke ndifundisile ndiyafundisa. Hallelujah. Ngoba kaloku kunabantwana babantu ababuye emakhaya kubuya kumakhaya ngamakhaya. Hallelujah. Now xa bebuyele ekhaya mayibonakale lento bayihambayo ababantu. Hallelujah. Yena fundisa kakhulu ke pha mamthwane kunyaka ophelile kakhulu ngomtshato. Hallelujah. Bayazi bekhona upart 1 kuyiziko igame ndathi upart 2 ndiyakusevela lapho ndiyakhona. Hallelujah. Ngoba
kulapho kufuneke ibandla libalungise abantwana, libaprepare. Hallelujah. Xa seyifikayo lo mini yomtshana, hayi asingabafuna amadoda bafuna amakhosikazi, sifuna babe ready. Xa bengenayo bene-understanding, bafundiswa phi? Ebandleni. Hallelujah. Ngoba mgebe mfana wami. Hallelujah. Ngoba nyanga baninzi ngabafana bayikapha. Uba uthe wathi wachata wrong. Hallelujah. Wathi uthatha umfazi wachata wrong. That is why ifuneke sikufundise ngoku. Ungekabi nalo nephupha lokuba yazuthatha umfazi. Bayayazi isiphoka zabo, bayazi kakuhle bonke abantwana babekhapha nabo isiphile. Uba uthe wathi uyathatha mntanami, siphoki wathatha wrong, yawuthwala ityala. Mali bonke igama lenkosi. Cela sifunde le vesi ke bangcwele. Apho ndiyakhona ibandla linexanduva lokufundisa. Hallelujah. Verse number funda ke mem. Ufundela verse number 15. 1 Timothy chapter 3 verse number 15. Lapha verse 14 kunesihloko imfihlelo enkulu. Yes. Verse 15. Kodwa ke ukuba ndibambezelekile woyifunda kule leta indlela abafanele ukuziphatha ngayo abantu endlwini kaThixo, ibandla likaThixo ophilayo, insika exhasa inyaniso. Lizwi lakho Nkosi lithetha ngalo nathi sebuyele ekhaya. Hallelujah. Uthi ba mna ndibambezelekile wena yofunda kule leta indlela yafunda mem verse 15. Kodwa ke ukuba ndibambezelekile woyifunda kule leta indlela abafanele ukuziphatha ngayo abantu endlwini kaThixo. Kukho indlela abantu abalandiweyo bashunyeziwe, bavangelwe, baxelele ngoYesu osindisayo. Now, uthi Jesu enibafumene nisesenihlala nabo phansi nibafundise. Balibonke igama lenkosi. Uthi uPaulos ethetha kukho indlela abantu okufanele baziphathe ngayo. Sebefikile endlini kaThixo bayafundiswa indlela umuntu uziphatha ngayo. Ungekangeni lapha, Nkosi yami, iyatshintsha. Baqalele kuTimothy eyona ndlela abantu abasindisiweyo nabamkele uYesu babaziphathe ngayo. Kukuyindlela yezulu man, ekulindele kumuntu nomuntu othi usindisiwe aziphathe ngayo. Aziphathe noma kanjani yekile le. Hallelujah. Yeke yeka ngibuyile mabethu. Mali bonke igama lenkosi. Bazalwane. Hallelujah. Funda lizo lokugcwala masengqibile ukushumayela. Kodwa ke ukuba ndibambezelekile woyifunda kule leta indlela abafanele ukuziphatha ngayo abantu endlwini kaThixo. Endlwini kaThixo abantu kunendlela ofuneke baziphathe ngayo. Singathi sikhonza uThixo njapha singamaKristu sonke. Ubona kaBhayibheli
benze ngenyani umukwa emzalwane ikholwa liba nenyani ikholwa alikoki ikholwa liyathembeka ikholwa aliphikanisi ikholwa kunendlela elindelekile abazalwane umuntu makaziphathe ngayo okholwayo kunendlela efunekayo yomntu usindisi uyifunda kule leta-ke uyifunda kule leta indlela abantu abakholwayo emabaziphathe ngayo ebazalwane kuyaphendukwa hayi bazalwane uKristu asijwayele ngawe man asijwayele ngawe kodwa siyaphenduka kunendlela yalapha elindelekileyo umuntu akaziphathe ngayo haleluya kuze kushiwo nje uthwala abasindiswa manje abantu abathi basindisiwe uba baloluhlobo abantu abathi bayakholwa diyekeni ngihlale ethaveni uba loluhlobo abantu bathi basindisiwe hayi diyekeni ndingayi kubona abantu abathi basindisiwe yabona khona uhluko kwabantu akoma hluko okufeyila thina bamayonge pulpiti thiko makanyisa istandard man haleluya bakalele Timothy abantu eyona ndlela babaziphathe ngayo endlini kaThixo Alibonge kama lenkosi. Alibonge kama lenkosi. Haleluya. Ubona kunendlela abaziphatha ngayo etoyini. Ipoliticians inendlela eziphatha ngayo. Futhi ziyamsota umuntu zikhukhala isibhamba. Indlela yakho. Kodwa ibandla namhlanje nxa uyijola lakhela ukhaya ngoThixo. Umuntu angazenze politicians njalo. Ibandla lathi ngokutheni ngoku selifuna ukuthi hayi bazalwane kunendlela elindelekileyo tatam usuke Eastern Cape usuke Kapa uhlale eTsoni uzibisi umntwana kaThixo kunendlela elindelekisuku waphathi noma kanjani manje umntwana kaThixo wasiphathi noma kanjani kwathi umntwana kaThixo bayivele lendaba bayihaleleke kubantu abangaphandle kangasindiswa awuzangisindiswe njengotata ubani awuzangisindiswe njengobaba ubani ngoba umhlaba uhlabile uyabonakala kahlala insindiso yomuntu ibandla likaThixo lithintela yenye into ibandla likaThixo izwe lihlekisa ngathi izwe lihlekisa ngathi umuntu nje umfana engibizile umuntu akwethu wayethe manje umuntu obolela nakwazi ukuya wakuthi wayenda inocubusi makoto wakhe ngabe wabuya wathi unedina wakhe mandizi ngaya xa ngifikayo phana zafika satshaka sagqiba kanti ngathi kubuqala ngiyabaleka njalo but ngondifikayo ukhusiso othetha nawe xa ukangibona lapho ku YouTube no TikTok nazonke social media lokuzo uthi ulapha ngabe mashini ngilapha haleluya oh okay hayi tasekhaya lo lento sihamba nayo
ngento esiyiphetheyo efuneke siyilondoloze, ngento esihamba nayo. Ndithi okay, ndawuxaba inoba yethu esihamba nayo, le ndihamba nayo iloba yilakahamba nayo nayo, kodwa yayidibanise ngento esihamba nayo. Haleluya. Yonke uJoni ngasenaphelelwa bo. Hayibo. Yini siyaba nayo. Emazala indaba kathi komani ifuna abantu abazayihlonipha. Ifuna abantu abazayihlonipha. Awufuna uThixo unendlela. Elindele izulu abantu abaziphathe kahle. Haleluya. Haleluya. Ngiyazama ukwasa kanaka lapha ngaphambili. 17 chapter 2. Ufundele nje from verse number 16 gqibile uShimayeli. Ndobekezela. Sifuna abantu manje. Sifuna abantu manje. Abazathi siyafuna. Sifuna abantu manje. Abazathi siyafuna ngempilo zethu. Sifuna abantu. Abathi sidiniwe sizinto. Sifuna abantu. Abafuna uThixo. Abantu baqalile ngobalekela phezulu. Ngoba nenkonzo siqalile.
ikawe stakile kodwa ithi ndiyavuma mna ndifuna uthini haleluya ixakephi masana ixakephi sathi ngimutho manje sathi ngimutho indlu kaThixo indlu kaThixo sithe sizofuna inyani musapha ndithi haleluya haleluya sizofuna inyani musapha ndithi sizofuna inyani sithi yokukhatha sifuna inyani apha endlini kaThixo haleluya haleluya uthingela yona ke sizene yabazana ndivamise uthetha nakwayazi ndivamise uthetha ndiyabona bathu ngingandizonda ngingandithanda kodwa ndizokhupha impilo yami nami esibongweni apha ndizokhupha nami esibongweni uba ndiyanikhatha ndithi yonke into ivumelekile ngoba befundisi nabashumayeli bale mihla bebheke esibongweni esimnyama kodwa ivesi nevesi izwi nezwi kumele sifunde haleluya kuba lula ke bawuthwane ibandla liyamuva xa selifumene abantu abafundisekileyo ngoba omnye uyayazi makathethe njani nomnye omnye uyayazi makahlale njani nomnye bademinate abantu baphuthukana nemfundiso yasendlini kaThixo babuya nemfazwe zasezweni bazozifaka endlini kaThixo kodwa wena amahloko nanahloko akukhekeza awusena leyo nguKristu amabandla abazalwa amabandla yabona njengoba ipasika umonzima ecaweni bheka necaweni nakunzima bayavutha bathi be kuba ethitha nethetha abanye jayini nesinzima unge kodwa wejowani manje kwenzekani manje ebazalwane sifuna abantu abazawunqana manje funa abantu abazawunqana manje bayiswayo uyesu ethetha uthi abantu baninzi bona isivuno sininzi kodwa abasebenzi bambalwa abasebenzi bona bambalwa mungcwele move Holy Spirit move Holy Spirit move Holy Spirit xasa lepasika kule conference yaphela veki yeka yonke into owayiva uthi Thixo ndakhe nemvuselele baba ndikalele emveni kwale conference mawucimileke izinto ndibe khaphu ngoba ziyasinde izinto ayasinde amakholwa ayasinde silele njengalalanga yeplanga sizamthini sambamba kanjani bayasindwa abantu abangazali noThixo abantu abangahlala ngomfundisweni haleluya kodwa nazawungena manje bathi befuna ukujoyisa amathuba bathi befuna ukujoyisa izinto ndibazixela ngomambe enkozweni yodwa ndithi abantu abami njengoba ndishumayela lapha ukuphuma kwenu apha ngala gate uzafika shumayela uSathane akalapha izimibuzo ba uyivenjani atshumayela haleluya kushumayela bakho yena mpesa unejoy manje ngaphakathi usahamba uthi ndiyabonga simakathi ndiyabonga ngokusifikela ndiyabafika uyivenjani bethini mona usikwale kabu uzosiphuthela ufunde incwadi yakho ufunde izwi verse number 16 man Charisma is Christ. Taba verse 14 kunehloko. Verse 14 Verse 16. Yes. Sokungena kwincoko ezilambathayo zeliphakade. Right, umuntu oyesu osindisiweyo nofundisekileyo akangeni yonke into le.
Bokwinhloko ezeliphakathi. Qhubeleka mama. Kuba abo bangena kuzo bayabechasela kuThixo. The time ungena kwezi zinto uyibhekela kuThixo. Noma uclose kangakanani noThixo, but the time uzibandakanya nezinto uyibhekela kuThixo. Uyibhekela kuThixo. Qhubeleka mama sithandaza. Ngokunjalo nemfundiso yabo inwenwa okwesilonda esibhidlayo. Nemfundiso yabo iyakhawuleza mama. Iyakhawuleza into ayayibona uvumile umntwana ubonakala uvume ngale iyakhawuleza nithi iyakhawuleza le ilahlekisayo. Le ilahlekisa abantu indlela ekhawuleza ngayo. Kubani ubonakala uThixo ezofika hayi zonke zivele hayi no phezwe kwena lo ubonakala. Funda Hallelujah. Banjalo oHimeniyo noFileto. Yeah. Bayiphosile inyaniso. Baphose inyaniso. Yeah. Futhi bawawisile amanye amakholwa. Bawawisile amanye amakholwa. Amakholwa yawiswa. Ewiswa ngabanye abantu abathi bayakholwa. Be careful. Bawawisile amanye amakholwa. Pastor Masi Manubani wayesimba la mama ukhala abantu inyembezi siyayazi la kwathini hayi wajoyina ibezirong wajoyina ingqubu wajoyina yonke le nto wayebhekela uThixo wayebhekela uThixo yashiya umuntu uThixo bawisile amanye amakholwa. Dinenhloko kubazalwa noma bengona usisa ababili apha besamkela uYesu bemaba ngaphambili ndithi simakade sobavusa uhlobo malabantu. Roma nithi amakholwa nabemihla. Asho athi ababivangeli. Asho athi awasafika kodwa xa kungathi urojiwe. Lo urojiwe lo. Bena wasamnceda nokumnceda webona kwathi washumayela ungaphambili nathi amen hawo naphinde nimbaba kubezela masithandaza besithi uvuko lwabafileyo selufikile. Qhubeleka yes. Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqi bazalwane. Yeah. Sinombhalo othi yes. Inkosi iyabazi abayo. Inkosi iyabazi abantu. Akana urojwa mntu uThixo ngoba uyabazi abakhe. Ungaziwa ikawe, ungaziwa nabantu, kodwa ungaziwa nguThixo. Ngoba inkosi iyabazi abayo. Inkosi Iyabazanayo. Akekho umuntu ongabribe uThixo, akekho umuntu ongathuthiko. Ngoba inkosi iyabazanayo. Ngifuna sibuyele robiyana sebazalwane mama. Kungenzeka iphutha uthi kanti kule conference nje ungumabho ekawe uthi usindisiwe kanti awaziwa inkosi.
ngoba yona inkosi iyamazi abayo. Inkawu nathatha iwugcobe ikwenza ubishopi ikwenza umfundisi kodwa inkosi ayikwazi. Sorry to ikawe iyothatha ikufake worship team uhlabelele futhi isitwa ye wayifile nantombi kodwa yelilishwa uba waziwa inkosi ngoba inkosi iyamazi abayo. Haleluya. Into ingakena umnikelo wakho omkhulu ingakena izishumi zakho kodwa ungaziwa inkosi ngoba inkosi iyamazi abayo. Haleluya kamele inkosi. Uyothatha ibathatha wenze umkhokhelo wabantu abatsha umkhokhelo wamadoda ifake ekomitini ikwenze yonke into ikawe futhi nawe uzibona ngathi mkhulu wokukhontrola abantu bana waziwa lizulu asifuna abantu bani abantu badingaziwe ikawe banaziwe lizulu bangaziwa ngabantu bana banaziwe lizulu inkosi iyamazi abayo. Inkosi yamazi abayo. Inkosi yamazi abayo. Funa abantu abathi ngazi bayo. Emveni kwale conference ndisuke kapha ndifike nzima apha bawo sizizwi lakho liyamazi abayinkosi. Ndifike nzima kule Phasika phambi ndaniyezele endleleni phambi namkhanyela uKristu bana ndiyabonga ngoba sendikhona nabo. Bakhona abazwa inkosi bakhona abangaziwa inkosi noma ngaziwe ngoba inkosi yamazi abayo. Hayi noma ungazalwa umonakale noma ungazalwa nguwawuthwane noma ungazalwa ngumakhuphula noma ungazalwa ngubani xa ungenzi kakuhle. Haleluya. Inkosi yamazi abayo. Praise God in His name. Yes.